Bamsma unong yalam barang ba kasing BJP u Dr. Manik Saha ko Menteri Rangba ke Tripura ha kasin baar. Lara ke International Women's Day meta kasni. On one Menteri Rangba do ke Australia Anthony Albanese sa Ahmedabad meta kasni nakabenta ke jungwan basaus ni sa India. Batla rakhe kata masa holi hak lengkeri. Ki khubor ki babnya unong yalam barang ba jong kaseng BJP u Dr. Manik Saha ne kasngi ula bamsmai ko mu menteri rangba ka Tripura. Yau Dr. Saha lapan bamsmai ko mu menteri rangba ka jelah kasien baar daulat ka Tripura Usatyo Narayan Arya ha ka jingedon lang jong menteri rangba adu keri u Narendra Modi ha ka program kerpang balapan long ha kamadan Swami Vivekan kabadon ha Agartala. Hakani ka program lawan bani shimbenta langru do menteri katanat ki kampo yeng ke Sarkar Pedeng u Amit Shah u presiden keseng BJP u Jagat Prakash Nada u menteri rangba Assam u Himanta Biswa Sarma u menteri rangba ke Manipur u N Biren Singh u menteri rangba ke Arunachal Pradesh u Pema Khandu u menteri rangba ke Sikkim u Prem Singh Tamang ke menteri kena ke Sarkar Pedeng ke Pratima Bhomik u MP ke Rajya Sabha na keseng BJP u Biplab Kumar Deb u MP ke Lok Sabha na East Tripura u Rebati Tripura Bat Kiwei. Menda kasngi larakhe ke International Women's Day. Man lausnem ke Pratarik Ulber la itho kum ke International Women's Day kum kadak ban penyaring kat bor yaki kenthai shinrang man rakhe ki jing job jong ki riu kenthai bat ke jing no sinyang jong ki habaro ki benta jong ke jing im. Hakani kasngi kerpang jong ki kenthai u menteri rangba do keri u Narendra Modi ulakin mau burom ya ke jing no sinyang jong ke nari shakti syakari. Link ba ke Twitter, Modi ula banya ke jingdon kam jong ke nari shakti na ke benta ke India batmai, bat ula ong bakari ke songo shi kat dei na ke benta ke jingdon benta jong ki kenthai ban poi sha ke ni ke thong. Shu ula ong bak sarkar jong u kandang ai tre na ke benta ke jing pen kup bor ya ki kenthai. U menteri rangba do ke Australia u Anthony Albanese un sawan poi ha Ahmedabad menta kasngi. Haka jeng wan jong u na kabenta sausngi u Albanese unsa let ru sha Mumbai be Delhi unsa yo ika jeng pedang sobha Rashtrapati Bhavan haka shpotrek mentau benai bat penlong jeng ekren bat ke President kari ke Drupadi Murmu hadengkat u menteri rangba do kari India u menteri rangba do ke Australia kin sa penlong ya ka jeng ikenduk lang ba shisien shisnem banyamir halor ki phang be day bat ke jeng tere lang hapedeng kini ki ari ki mat be day bat ka than bat ke perthairu kumjo Narendra Modi padu Anthony Albanese kan selit jengok ru ia ke Gujarat na ke penta arsngi na do menta kesngi. Harengkat pat paro ko we perthai la rakhe kata masa Sap I Bharat Festival de kiriunget Muslim haslong. Kesap I Bharat ka balong ka we na kijing le anyang bakraw jong kiriunget Muslim haswa ka jing sedang jong ubanai bakho jong ka Ramadan. Ya kanila le da ka penlong ke jing le nyam bat ke jing panmap na ka benta ki pop kisang langet bakani kan wan ra jing kerkhui ki riunget hasilen terus nem bat ban penkhoi ya ki pop jongki hasilen ter jong kamit Sap I Bharat ki muslim ki aingu aidem ki penlong ke jing pule na ka kitab bakhoi ka Quran bat ki wei ki jing le nyam ban yo ki jing kerkhu na uble na ka benta ki pat ben rio ka perthai. Ka Women's Welfare Organisation senyarat ne kasgi kalarake kasgi kerpang jongki kenthai lane ke International Women's Day hasenrat hall yong pia jawai hakaba ka DMC SSA ka West Janda Hills ikong M Lakyang ila long ikong san haba ai jingkren ila ai jinge ro e ka sinjuk ka balarake ke ne kasgi kerpang jongki kenthai bat ongru baka puli puthi ka long ka badon kambha na ka benta ki kenthai ha ki than nong kendong Kalau penrap ru ba rengkat ke jengya rap jengki kor ki bor teknologi ke juk mentaling ba ke internet ke rukom le online kan pensuk yaki wat lada ki bun kam hala yeng la sem lane ke im lang sa lang. Bagi kon ke chnong jawai kon ke
và tôi nhớ bậc hạt phần nhị thà y vật tọ và tăng món ủ y y phần sao thuốc phần nghịch y nhị y phân tân thai và dụ y cả bậc em can và cái technology này hạt các nhị y tân thai y trong hệ dùng lệ y cả u achieve y cái đó education y cả u dụ y cái đó cũng là khi làm ba cái online sang vào online trong phần này các cán thế các tu một cái trò ipo kursu bentu i ye kini i pandan thai i và st ngay là cái trong yong i và yo i ki kang betenja và program wo penan yang program juga pair kang tenja awareness wa yo i ki yo pencie yo pensatu i ki ye dan di sub teknologi của bạn các ni kata masa rong ka belaju tip kum kahuli la rakhe menta kasnya keleng ki benta jong kari kani kata masa ka thoi ke jing job jong ka jing ba halor ke jing sneu pan ka badai ru ka jing sedang jong ka ayom perem ha kani kasngi ki brio ki ta markel yang iwe de ki rong beper ringkat ka jing ai khublei marken liang bat ka jing ai ki jing bam thiang ka Presiden Kari ke Drupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi, badu lampang ke Lok Sabha Om Birla, kila ai kublaya paro ki pajba hakani kesngi. Ha Meghalaya ki surok singking kila sata ki rong baharu kom nak na ba ki pajba ki lek kemen ya kahuli ke bapen I ke jengwan jong ka ayom perem. Battalion Commandant Alok Bhattacharjee la ai kublay ki nong snong jong ka shalong hakani kesngi. Mintapan ngin pe kajing long jaman kasi bidang shalong kajing shit kalong 8.0 degree Celsius kajing kriat kalong 10 degree Celsius kajing ngam kau hau kalong san pusau na kasi spa men sepan repulai na kasi spa janmit kelak benon kajing hap selap ka malu malagi katu kan iki jaka Hashwa bengin penkut ni pet kemau pi bengin ke kubor na lor ka bapi I television pilar ban pe live ke YouTube channel jaga DD News Shillong nak penta ki kubor ba malag sngi pilar ban pe ke kubor jaga DD News Shillong ha ke Instagram Facebook ba Twitter Shon poi shu bakut jang thup kubor ni pe piang se sian ke mat pakong san Bam smai unong yelam barang ba kaseng BJP u Dr. Manik Saha ku Menteri Rang ba ke Tripura ha kasin baat. Lara ke International Women's Day menta kasni. On one Menteri Rang ba do ke Australia Anthony Albanese ha medabat menta kasni nak penta ke jingwan ba South ni se India. बटला राखे का तामसा होली हकलंग करी देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं कृषि टेक्नोलॉजी अस्पताल सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही हैं आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं एडवांस टैक्स जमा कराने